In this program, we try and bring the freedom fighters to tell us their stories, what happened. And of course, these are historical narratives. So it's been like 45, 47 years after, the liberation struggle. So some stories will be accurate, others will be exaggerated, others will be totally not true, depending on what has happened or what happened at that particular time. And we are going to try and navigate between these challenges or in all these challenges so that we get the narratives of what happened. But again, this is a Friday, or this is a Thursday actually, not a Friday, and it's one of those days where we sit down and talk to a ZIPRA liberation fighter. And today in our program, we'll be talking to Mike Gomaza Moyo, ibizo lempini kwakuthiwa Simon. So what is interesting about Mikey, umuntu Plumtree unkalangasemi, I'm always accused, why are you bringing abantu Plumtree every time? Of course, number one, amakalanga supportive as usual. So amakalanga always basukumela phezulu. But of course, it's I mean, they are in Bulawayo, they are around. So it's easier for us because of lack of resources and other things. It's easier for us to talk about or to talk to people who are in Bulawayo and surrounding areas. I think you will argue that Kalangas were really in the forefront of the liberation struggle because of their location in Plumtree near the border. They were inspired to join the liberation struggle. So we'll find more of them. Many other stories, but if you know someone who was in the liberation struggle and they're around Bulawayo, Matebeleland, or you are willing to, sponsor them to come to the show, please do that. Get in touch with us on 0773 103 262. We can arrange and you transport your guest from wherever they're coming from to the studio and we interview them. Babu Moyo, welcome to the program. Moyo, sakala ngokuthi usitshele ukuthi wena uzalelwe ngaphi njalo nini? Ya, mina igama lami nguMike Ngomazana Moyo, ngizalwa nguMajahana. Majahana ezalwa nguMgomazana ukhulu. Umama nguSikheke Dube, yena ngwakusetokwana. Ngifunde kuyeChehanga mina, ngene ngu65 sub A. Ngathi sengikusanda 2 kwaba le conflict between ubaba lo mama behlukana. Mina kwagcina ngingasakwanisa ukufunda. Ukhulu wasesithi khona hayi bantwana ngcono lihambe komalumeni mhlambe lingathola isikole. Wengasakwanisa ukusupport ubaba. Safika ngane safunda. Usisi wafika wangasa continue yena wesenze i-standard 5. Mina ngaqhubeka ngeloze. That was 1970. Ngangena soqala ama grades ngangena ku grade 4. Akuba grade 5, grade 6. Grade 7 kwangehlule ukuthi ngihambe ku grade 7. Ngenxa ukuthi ngangela birth certificate. Malume wathi ngithatha birth certificate mina ngathi hayi malume angilahlekanga ngithi ngiyakwazi. Kwangehlula ukuthi ngifunde khonapha. Agcina ngisiza khonapha koBulawayo. Umama esebenza lapha eMalindela. Ngabamba nje ngamaphisi job nyana khonapha ezingadini zabelungu. Agcina ngiseBaram Green lapha 1974. Umdala ephume ejele sasithi ngama Sundays siyavuthana erenkini lapha simelela abantu abavela emakhaya. Wazofika umdala siserenkini. Abantu babuthana. Wasi-address umdala wathi bafana bami uzameza udabukile hambani levimba. Wathi ngathi lalani phansi lingavuma. Sathi sathi salala phansi khona simtshengisa ukuthi kona vele siyayizwa siyayivuma vele into ayicho. Hayi wasi-address wasitshela sathi sisuka khona siqala uanalyze manje into athi sitshela zona. Awusasihlalisekanga vele. Ngasuka mina ngaya ekhaya ngo December siyalima ngayo. Ngo 75 kwathi one day ngase ngisekhaya. Ngisise deep labafowethu. Hayi laba bafana nje abesigaba. Ngithela induku yami nelezi nje zami ezingithela amazi lo lion. Zaziqeda udiba liseduze lomgwaqo kumakheke lapha. Maziqeda udiba inkomo ngabe sithi kumfana lo mngane wami sithi bamba lapha induku yami ndodo uhambele izinja zami lenkomo zami.
ngale dole esikhwameni ngabe ungena ulozeni uphela ndawo. Ngabe ngingena ebhasini kuphela ndawo mina ePlumtree. Fika ePlumtree ngafika ngatshona the whole day. Ngiloko ngirounda nje ngiroam around kwabe kuzofika isitimela ngo-5. Ngabe ngiziphosa esitimeleni. Angilali lutho angisela senda ngila next ngigqoka ikabhudula wami khonapho. Ngajengana lamagadi ngaze ngafika eFrancistown. Ambhadalanga ala passport but ngapmanager ukuyafika. Ngiphuma esitimeleni. Ama-steps esitimeleni. Ngiphume ngihlale ama-stepsini ngivale isivalo ngemva kwami. Badlula amagadi besiyale. Maziphuma sisukuma lapho isitimela siyale ngivula igedi ngingene futhi. Ngibajenga kanjalo ngaze ngafika eFrancistown. Lefika ngale manje ngiyaqonda. Khonapho ngilengqondo kuyale manje ngizotshela abantu. Kuhanjwe nje angikwazi. Amaphoyisa azandoba. Entoba amaphoyisa bemfaka police station babhala statement. Uyangabe mfana mina. Ngidinga umsebenzi. Asaba manje ukuthi ngabatshela ukuthi ngifuna ukuya ngabe njengoba mina ngale ngikwazi ukuthi vele amaphoyisa vele bayadinga bona la abantu abanjalo. Ngayisaba ukutshela amaphoyisa. Abathi babe siyamvalela. Mase afika lapho emvalele khona bengithola omunye ubaba la oya khona ngayo. Saxoxa lapha ngabe ngithi manje mina lami ngiyakhona wasisi mina manje sengibhalise ukuthi ngiyadinga umsebenzi bathi bayambisela. Bathi hayi kuyatshintsha futhi nje kuseni. Fike kuseni balo kuntshintsha. Balo ukuthi ngingatshintsha bathi hayi wena siyakubisela. Babe sithathe besihambisa ejele. Kwangakabi refugee camp. Ama-refugees esahlala ejele. Sahlala basadibana labanye khona bana ama-refugees. Hayi uhlala ichawe iteto iphathe ejele laphana hlatshwela ingoma zenkululeko nikani ipolitiki. Ngalithola ulwazi khona bana yafika 2 weeks babe deport back to Plumtree. Sifike ePlumtree laphana sabubona ubunzima. Ngase sile 2 abanye abakhulu ababevela eGoli. Thina sisi3 abafana abancane ama-under 17. Sathotsha lapha ePlumtree. Silunyiswa ngamapintshisi khona lapho kuma-hidden parts khona ba. Lunywa ngamapintshisi ukuthi sikhuluma ukuthi sabonani. Hayi laki sala vele sonke. But saba lamanxeba phela amapintshisi. Sala ukukhuluma ukuthi sabonani khona. Sina sabona amabhanditi sasekujele. Yikho sakubonayo. Lafika ukuthi labana sebesiye ecourt nabo saxoshwa wathi sasi underage singakwanisi ukuthi khona singagwetshwa. Singake sime phambi kwamanje. Saphuma. Ngathi kubangani bami ngathi mina ngalala ngifikile namhlanje. Bathi hayi asambeni. Sasuka sahamba. So labuyele eFrancistown. Sabuyela lelo langa. Phela sathi zimnyama lapha sacha sathi jakala sathi Ramakhwebana ntambama sabezibambe isitimela. Francistown ngabe fika ngehla mina. Labana abangani bami bathi hayi thina seGoli thina mina ashap nasengehla. Ngabe ngehla ngiqonda lapha epolice straight. Ngathi fika amaphoyisa ngikhuluma labo so batshela bavulela amanxeba enlawo. Manje ngikhuluma kanje ngikhala inyembezi. Ngabe umember in charge wasukuma swambamba swahlatha mfana masenzweni. Hamba lami endlini leyo langa ngathi ngayi lale endlini yakhe ngafika ngageza kahle vele ngadla vele staff ngaba ngumntwana wakhona. Vuka kusiza kwangikhona ngene evenini. Hamba nge1. Choba kanti ngale sekule 3 days abantu sebephumile ejele sebengene ku new refugee camp. Sekule refugee camp entsha. Manje ngibona imona veve mbona nasi ichijele na ithi pheshe mbona mbona siye gedini. Ngabe vula igedi mangiphuma so bahle bathi nangu gijana bajampela amafowethu bathi nangu gijana bahle bachaya itoto ebendithwele bathi bathwala bagijima lapho bachaya itoto ebend ugijana ubuyile. Hawu ugijana ubuyile. Abhodalami ngase ngibabekela ke manje indaba ukuthi ngihambe njani kanje bathi hayi kamfana lo bathi uqinisile vele nangu sebuyile phela. Yasahlala khona apho sasilo baba wathiwa nguNyathi. Ngihlale sinike isilogan sokuthi khona sithi woza lelo langa elizofika ukuthi khona lathi sihambe. Alaze lafika lelo langa. Sangena eFremachineni sa Zambia. Safika eNampunda. Aze eNampunda laphana andithi nasazi ngakwazi sithi mhlambe sisiye emalayithini whatever. Ngasehle le airport laphana andikuse town. Amalayithi ngezitarada zaphuma bona amalayithi lokho ecime phela kwathi vu umnyama. Yathi siyahla so sayekwehla
thothi vele yazi noma ungakhangela ngale ukuthi ungakhomba ukuthi kini kungaphi hayi nisi ya ukuthi manje sesifikile la fike ebusuku fike ekuseni kwakho nothi yakhangela ukuthi vele ubone futhi lapha vele nilahlekile lapha hayi thile ukuthi labana engangivele ngilaba abahambe kuqala napa vele sesihlangene selivile mada selivile kanjalo kwathi yabona sasiyaba 300 kwathi sekufanele siye e-membership training center ngathi kufika kwethu laphana kwaba lezikandane between izipra lezani la izikanda ze-Flores lezi ukubulalana kwabantu lokwa eMozambique ngayo kwasekusithi khona ama-training so seku-76 lapho seku-70 end of 75 ngango-75 ngo-November so fanele siyeqala i-training besitshela nje ukuthi khona hayi madoda lapha sesifikile sekufuze sihambe ku-training center sasilaba 300 sekuvalwe ama-camps ethu ngapha eTanzania sekufuze siyeqala i-training ngapha eZambia kwaqala yona imembership kwaqala thina sasiyi-300 sayaqala i-training center e-membership satrain about the 3 months kwaze ubuya i-reinforcement of 700 eyayilabo Hilary ngiyabo Hilary le nabo abanye baningi so labo kodwa mbandiyana umadodana ya basijoyina lapha vele yahle yaba yi-1000 yonke satrain anti vele kwafanele ukuthi vele guerrilla field fanele train 6 months thina vele sedonse 3 months already kwabuya lani 700 saba same unit sadonse labana ukuthi beze beqeda 6 months thina sasithi 9 sithi 9 months saqeda sonke ka1 bengu-company A mina nilabo wesikhwile company commander na umadliwa Mdluli nalo he was my platoon commander sisatrain kuzobuya uLozeni osiboza osheleni company C eka-stand gagisa uDogo yayithiwa i-crack force yayithembekile iziqinile zona lezo vele satrainer kwathi kusathi that was mid-year khonapho kubo 76 20 training sijova ngaphi AFC lapho sadibana le group eyayisiya eAngola first group eAngola ivele naMpundi thina sise-AFC lapha kwaze fika i-truck i-convoy yama-Cubans izobathatha besiyale bathi besiyale eAngola thina sisiya eFeira we were about 7 deploy lapha eFeira yeah we were about 70 I'm sure sadibana noDubu laphana eLozeni AFC ucommander uDubu chief of operations yayibaba leyo ndoda yakhe uChile uNleya ona bana ukuthi kwana page ngaphansi ngayo ngani yeLozeni kumasenta yathi guys now you are going to face the real enemy ela kulandayo yathi khona comrades I want to recognize you as a soldier as long ungakacaphuza mpezi yathi yabaziyabuya la yathi kanje lina yini group kwakusade omnye mfowethu wawuthi Godfrey wayekwabanja ngale training center ngenxa yobhembanje kwaduma ngathi vele kwaduma nje isiprime kwathi khona maye wathi efika lapha wathi igroup yembanje igroup kaGodfrey abembanje lawo yasitshayisa itotoyi khona lapho nje yathi yisokomoko kwenze njani isokomoko ilelo bala bathi lethini licho i-confusion bathi kanti sekule confusion why zimbanje sashikaza hamba eFeira fika ku-region commander kwakungu-David kwakungu-David umfana omhlophe nje so fika saba khona phana ngathi we about the 2 platoons of 30 and then lenye section ye-administration so sasiyi-70 sonke safika sadeployana ama-platoons laphana kukavarambanje kwakuthiwa ikavarambanje i-training center iLozeni i-crossing point yethu sisuka laphana singena ekhaya thina nathi abanye sisengama-recruiter sikwazi ukuthi phakathi ekhaya kunjani sasifika laphana ama-commanders ethu kwaba nguDavid lo Curious lo Kocho babe ngaba esabathola bekhona phana abe-800 yayitrain eMorogoro yibo ama-first commanders ethu lathi saba nabanye esasivele silabo
sakwathi ngenye another trip ngathi first trip sahamba saphenduka ebhesini elozeni center base ku-Anglo Game Reserve ukuthi ma ngabe bephelelwe izinhlamvu ngala basekhaya babe bezocupha labo babuyele nasekwazi ukuphenduka laphana sabuyela futhi sathatha i-supply silabo ya ngathi sesidilizwa lapho yadilizwa futhi mina ngathi ngangena ku-section kaZanda but commander wakhona second commander kwakunguManditane silo Zanda lo Matseketse lo Precious labanye avele abanye angisabakhumbuli ngamabizo i-section esazibizwa kuthiwa imbizwe. I was the only small boy company lozeni i-section yakhona engama-giant izikhulezile ngimi umntana omncane kibo bahle bathi ngucommissar bathi ngicommissariat bethi khona badetermina ngami mangabe sesidiniwe ngabona umfana sediniwe bahle bathi hayi kusilapha sekuhanjiwe la sekufanele siphumule bebhenke ngami nje ukuhamba ngabona ngile morale kakhulu behle bathi ya namhlanje ziyakhupha ukujane le morale so ziyakhupha ngase ngikommissara wabo vele but icommissariat ingakabi yazi kangako vele since nje vele nginabantu abadala ngathi one day sasizingena ku section ku platoon ka Joseph ya sahlala i-section yethu lana uSanda bayale mina ngena kweka Joseph sathaya i-supermarket ekaChuta ekaSangarara sabuka tata majina zatha wonke ama so lapho la gqekeza lapho ya vele sakugqekeza yonke vele sathatha imali sinika abafana babe khona apha bambe umfana thatha iloze nesilver thelele ezene esikhwameni sabo chapas ama-beef lawa sithatha sifake emalozeni so nimali lale ithatha kodemashop ngesikazembe vele yayifanele isincedise so lalithatha vele asengesiyekele vele that's obvious yeah that was war well even ibhasi wayengathi ifike ibhasi vele wayifanele vele lathi isikhwama vele elithile vele ifanele isincedise so imali yalithenga ngayo sasiyichoba futhi ibuyele futhi mangabe imali iningi sichoba futhi ibuyele futhi siyamncedisa abanye khona ngale muva area so lali honest imagine ukuthi kathesi kulabo so ngesikhathi zakhona yayibuyela imali yayibuyela mpela ifike isincedise especially e-VC la lase-JZ yabo zanti kwasadla abantwana ngale i-VC laba so nalikwazi njani imali yayifika through ama structures hayi iziprophi yale discipline hayi well disciplined amakhela ayekwazi vele that's most disciplined army na le izipra le babekwazi labo vele into sezihamba ngendlela kongela butsotsi lo esibona ngathesi hayi so ngisakhuluma nge-supermarket ekaChuta sasiqeda lapho sabe sichisa kanti amakhiwa akhona eduzane zange sibekwazi information amakhiwa zange sibeyazi vele sathi angcono vele ihlitshe babeduma amakhiwa babe sinto siphuma lapha chapas babebuya ngemva kwethu lezinja 37 sahamba salala kanti lapho silele khona silele siku-C formation unyane wenze so thina sikwazi siku-C sibuye sivelela ngale sebesalala kanti unyane kangawazi ukuthi ugeleza so isithi uyakhona lapho what isithi thina sangena ku-C formation esibayeni nje vele ngathi semi-circle esigonjolozelo ngumfula thina asiboni ukuthi sisemfuleni salala makhiwa abuya ade discover ukuthi labantu balala ngoba bengebe siqala ebusuku bafuna kusile ngikhona bezobiza ama-helicopter basekela savuka vuke kuseni laphana asilungisa ama-kit bag silungisa thinta into kwezingubo kwethu load ama-kit abe sukuma uscout asukuma esibili wesithathu yabiqala 3 lana down kodwa mina ngapha ngangilabangani sasi-3 la azange siphakame sasingakaphakami vele bengakasiloketi ukuthi sabe sichoda masitsheda so kade vele ngumfula sicheda sibuyele emuva sithi nangu umfula salala sathi laba sayindawo kodwa kwaphela labana babaleka abanye babaleka bayale so lapho vele hayi alizange lidubule thina sazilalela siyi-3 sesele siyi-3 la sasilalela zwi
babeqala amakhiwa khonapha eduze njengabantu bona lo mabonela sebeqala ukubona lo fika bekhahlela lo bedobe ikidback bedoba lokho bedobe kwaba enye iseminevu yomunye umfo yachayeka yakwamuka wachiya lathi sayijamba khona lapho sesiphuma babebuthana labana amakhiwa ayi-3 abantu abamnyama namba bala baseduzane khona lapho mina madoda siyaphuma khona pha sesiphuma khona pha nami ngikhipha igrenade lami ukhwade lo mfana lungisi AK yakhe lo ule grenade launcher ifaze nelale ichama grenade ngabe ngisithi grenade lami khona ngale manje sithi lo bekuvulela isipanda kwethi ngindilo chayiloze la elami liduma ngathi leli lisukuma la liduma linisana avela amakhiwa ahlala la phansi abantu abamnyama badla phansi bona bekansi god besithi besidla phansi yabona bachawa abanye but abanye badla phansi babaleka kwalahleka yonke into khona lathi sathi siphuma lapha vela zansi dobhe lutho likidback yami yasala phuma lephochi yami kumune lengwagwa yami phela phuma zathi mase dithola ngifuna futhi esichiye khona la nangu futhi yazi ngakhipha ngathi ngifuna ukuthi la phela unyane yatshona but akubanzi yatshona ndiyana lapha la semdulini lapha So awula manzi. uhlale egcwele ngabe ngikhipha amabhutsi ami ngabo phansi ngabe ngajikijela le thatha ingwagwa yami ngajikijela yawela ngale ngabe ngena ngapho wanthatha kancane ngaphumela ngale ngithi mafadoba amabhutsi ami lengwagwa yami bhoda ngathi hlala phansi ngagqoka ngiphuma sengiyi-1 ngathi abayivanga 0 aya ukuthi ngizothi 0 sengiyi-1 pheshe the whole day ngiyi-1 ntambama yangikhona ngadlala khonapho ku-game inyamazana zikhona zonke sengingena igame manje inyamazana zikhona zonke ngadlala njika isihlahla nje kuphela ndidlala khona vuke kuseni kwangikhona lo ngizama nje azimude ukuthi khona sengizamani indlela yokubuyela ngabe eZambia chayi azimude nje kuphela kanti vele ngiride chayi i-second day yona le ngabe khona abendlala sichayile ngibona nango oyimpala ngichaya impala khona la ulimi lwaphuma lapha ngaphansi yawela phansi thatha ngifika ngihlala phansi laphana thatha izigodo zami ezosafica phethe umlilo awusiwa laphana mfaka ubuloko bendlovu ashap basa umlilo mahambe maze ngulanda lapha ngithi sengifuna ukuqhuma iphisa engiwosayo kwavuka kwinto phatham yemadoda kanti kayifanga kwavale uthi ndule manje ukuthi no laba sengize expose la ngokuyekela bahamba futhi bahamba kafela le ulimi lwaselilenge la ahamba kanjalo ngendlela yami teko sathi cha uma 4 ngibona kuyisanempa ngathi awudubule esiswini vele ngahlathi vele lapha vele udubule uthi ngakukhudi cha kahle kwawa vele akosa lala khonapho manje lelo langa ke ngathi ngase ngiphakathi ngitsembone labo bejane igodlovu yomnyaka landi indawo engazali igodi nyana so ngagada ngadlalela phezulu vuke kuseni hamba seyi 30 day manje lo ngi1 khambe man kuthe ngabo ma 9 manje yathi ngathi into ubejane nawo yazi ubejane ubheke phansi kanje sokuthi vele manje yathi ngazokuthi vrve ngabona usithi uphone ngahle ukuthi maye lapha senjaya phela manje la ke iloze nigned launch yami yayile ngangivele ngifake ama blank i2 ngiphethe i-anti personnel le anti personnel yayiphakathi i-anti tank isephochini uthi any contact man ngiqala ngokubomba ngiqala ngebombardment engakadubuli to demoralize the enemy ngaze dibalo bejana ngahle ngaqala ukubomba yena ngahle uchaba na ubejana ngabona ukuqutha so ngahlathi ya sharp kwase kungithatha vele kanti ndibula kona lapho ibhesi injengalapha la ngale Bellevue mina ngiloko ngitshelwa ngisihadle baza uthi baza uthi grenade lelo omunye umfana esadlahlekela nasefikile sibayizwa sebeyithulo bani lo communication ucoms sazi vele simchiye yi1 ebhesini ngivele engenamuntu ek1 kanti sebezwile ilozeni grenade ngadlula mina changa hamba about ukuba 30 kilometers kase ngathi hayi no man amagoji la ngafanisa amagoji ngafanisa ngabona ngawele endleleni ngathi sesikhamba ngendlela zendlovu ngathi no man indlela le
yona mangilandela le no lapha sengiya uZambezi ngithatha after more 2 days hayi man lapha kuzethi ibhesi iseduze la ngabe ngiphenduka phethe ama ngihamba ngendlela ngibona ukuthi hayi lokuvuleka kancane ngisembona indawo engizazi esasizidlu naye right ngihamba ngaze ngafika sekungama 5 ntambama ukuthi ngi-approach manje ibhesi ngi-approach kalula phela awukwazi kulobani phakathi apha jay stalking esinye esinzima stalking ukuthi vele yazi ukuthi ngize ngifike duzane vele kungenamuntu ongibonileyo ngabe ngibona ucommunication mene cross lapha lezi ngibona ukuthi hayi vele ukhulekile uyi-1 ngizozitshela ukuthi khwelonyana kwakhe ngabe sithi lechibeliwe so wabe ngibona Am I